салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб будан сиҳат ҳастем. имрӯза навори мо сар мешавад ай берун. муқати шавҳарам соцзашита омадагием барои удостоверение многодетной мама гирифтан. ҳамаи очрата нигоҳ дорем, 2 соата очрата иштагием. ман фикр кардам ҳамаш осонакай ки миёй ҳамара месипорӣ, як дунё документора кисера копия мекардаӣ. насиб боша ози ҳамара тайёр кардам, ози месипорам. бо як хушрӯчара овардагием қағам дода истай ки муҳаммадҷон подписчику даҳа намегӯй. дар ҷа бошад дӯстони азиз, имрӯз бо ҳамроҳи шумо аджика мекунем. ана дар ҷа боша помидорурам хереза кардам, чеснок, қаламфури тезак, болгари сурх. уқа бисёри бад намекунам. ана болгари дар 3 магазин кофтум, ҳами қарак ёфтум, барои ҳамин ҳами қайдига помидор бо буд. ҳозир насиб боша ина сар мекунем, моро ҳамраҳӣ кунем дӯстони азиз. имрӯз рафтем шавҳарам қати соцзашита многодетное удостоверение гирифтем дӯстони азиз. бо як хабари хуш барои ман. манам консультант шудам, худоро шукр, дуюм каталогда. ина дӯстони азиз, ҳамаро дохтум, дегам то даҳанша пур шидай. ҳозир ина ҷӯшидана сар мекуна, насиб боша. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман дар шумо ваъда додагӣ будам ки маҳкам кардани қаламфури беобро нишон метиҳам. барои мо чӣ даркор аст дӯстони азиз? ана ман 2 1 баклажка ёфтам. ана ширша хӯрдем, холӣ шид. чанд вақт буд аёдам буромада ки баклажкаро ҷамъ кунам, барои ҳамин имрӯз 2 мекунам, хай нишонтон метиҳам. ана барои мо бо чӣ даркор аст? чеснок ҳозир ман майда реза мекунам, лаврови листи инам хеле майда мекунем. баъд намак, қаламфури мо беҳад калонай. хай ба фикрам ки 2 тақсимшон мекунам ки хушрӯ ҷо гирад дар баклажкаи мо. ҳамаро дохта мешем дӯстони азиз. баъд вақти ана баклажкаи мо пур кишид, 1 қошиқи калон намак медозем ва ба ма шумо да бо нишон метиҳем чӣ кор кардан дар корай. ва боз як навигари дигар дӯстони азиз, мо 4000 гузаштем, 4100 чанд шидагием. ана ай ҳамаи шумо миннатдорум ки канали мара дастгирӣ кардаистен. меҳмонои нав ба нав ба канали мо обуна шудаистанд. ай шумо низ миннатдорум. бо дастгирии шумо мо ба ҳамин рӯза расидем. вақте ки қаламфура медозем, инанам хеле сахт ана дар пол занен хубтара, барое ки ана усталда хайвқачи намешавад. ба сахт мезанем ки дига мисол бисёртар ҷо шавад дар ҳамин баклажкаҳо. чанд солай мо ҳам хеле мекунем, беоб маҳкам мекунем. бовар кунем ҳама хушрӯ қарапас мекуна вақти газиданда. оваки мекунӣ, ана мулоими ранги чим мешавад. барои ҳамин мо чанд сола, қариб 10 сол мешавад ки ҳама хеле беоб маҳкам мекунем. раисам омадагиай хонадай, ҳамин чанд рӯзи гуфт выходной мекунам. рости выходной накардай, ҳар субҳ подработка рафта омадаистай. ҳамин қамегум дам бигӣ, мега хай фарёдум кардаистанд, мерам. рости ҳамин як рӯз хонада выходной буд, мондаги рӯзу подработка рафт омад. як рӯзаш тақати дадам рафтанд. як рӯз выходной намегира, ҳамин қамегумаш 1-2 рӯз выходной кардам бигӣ. мега ман кор дорум, ман зиндагӣ дорум, ман бояд хонаву дарма соз кунам. фақат ҳамин хеле фикр мекунам.
اینا دوستان عزیز دیگه باشم یک قاشق نمک داختم سخت محکم کردم. اینا خیلی خوب میکنین هر دوشه. بعد اینا هم خیلی کردن میگیرین یک 10 minut اینا هم خیلی میکنین تا که نمکش هر سبره. بعد در جای تاریکی سلقینی اینا هم خیلی کرده مونین روز کدن نمونین. اینا هم خیلی خوب کرده مونین. اینا یک 10 minut هر دوشه هم خیلی میکنم. با نصیب باشه نمکش تو ته فرامده نه اینا ته میروه خودش آب میشکویه. این دخترو آب در کار نیست. هم خیلی سخت کردم. اینا آب یگان چی نداره. اینا این نمک خودش آب میشکویه. دیگه باشه حاضی من انا شکرو میکنم. این شکرو در کپوست میدوزم و با درینگ میدوزم. دوستانی عزیز ما رو همراهی کنین تا آخری نوار. دوستانی عزیز دیگه باشه ما رفتیم خطی دخترم فرمای مکتبیش خریدیم اومدیم. خیلی چیز خریدیم. همین 9000 شید. حالی بود 5600 خریده بودیم. باور کنین سومکه که من خریدم 10000 ده دوای مگازین 650 750 روبل بوده. من کاش که اول همونجا میرفتم و قپل اسراف نمیکردم. خیلی گپ نه. برای دخترم برای مکتبش دوتا توفلیچه گرفتم. ایش بالتکا های اینا ایش توفلیچه. بعد برای محمد جان 260 روبل ده مایکاو ترسیچه گرفتم کامپلکت. یا شونه گرفتم برای خدمت دو نسکیچه. برای گنجینا جان دوتا. برای اتاشونه 3 تا. بعد دیجا بوشه ودلاسکا گرفتم. استینچه دار. اینا استینچهش تورکای. حاضی با فکرم نرخوش دیگه نویسندگی نیست. بعد باید تای دیگه خریدم. اینا وراتنیک جوش خیلی چی داره. خولی رو چوب میکنیم خشرو. اما استینچه داریم. بعد کالگوتکی که من ای ویل بری 300 روبل ده گرفتم. اینا ایجاده 150 روبل بوده. به حد ارزان. بعد دیجا باشه یوبکا خریدم. اینا بعد یا مایکچه ایتایی کرتای سفیدش. بعد اینا خیلی شبکچه گرفتم. ناز میبینم به حدم خیلی شبکچوره. بعد دیجا باشه 360 روبل ده اینا نرخش نویسندگی بوده. لسینه خریدم. لسینه اینم خیلی تسوید مده محقوله. بعد دیگه باشه با یک تای دیگه یوبکچه گرفتم. به حدم خیلی یوبکچه را ناز میبینم. لیامچکه دای اینا حالی همه را اچوک میکنیم. بعد دیگه یا ویتروفکچه گرفتیم. به حد مده محقول شد 1500 بوده. به حد ماتریالش هم خشرو. بعد دیگه باشه یا تا کلاسیکسکی بروک گرفتم. 830 روبل بوده. кофточкаи сафед ка ти мепӯша насиб боша. агар монан агар ба фикрам мемонам. я занака пурсидам. ана вай занак гуфт ки джинс намемонану ина классическио мемонам. смотря гуфтам мактабо хеле цвет мепӯша. шакаровира ушам ишам якумбурай карда истам дӯстони азиз. барои ҳамин бисёр намекунам. як 4 банкара чиша гирифтам. насиб боша ҳозику сар кунем я мебинем. агар хушрӯ шава бо мерам ана харидшам мекунам ва бо як 10 банкаи дига маҳкам мекунам. ина дуюм слой да капуста чиндам дугонои азиз. даиҷа боша болгариёро инаам хеле реза кардам. ина бодрингмам реза кардам. ина даиҷа боша пиёзшам дохтам газагириён кардам. дӯстони азиз бо қалампур хуш мекунам.
ана баъд укроп, чесноку ҳамиё аҳмедон биромадай. ина дӯстони азиз, салати ман тайёр шид. ҳама хушрӯ мулоимат пухтай. ҳозир мебардорем. дӯстони азиз, аджикаи моам тайёр шид. 1 сутка истод. баъд ина навор карда истам. ҳозир ира мебарам дар ҷои салқинӣ мемонам. бинед чӣ хел хушрӯ омад, тезак. барои мо ҳамин қабасай, барое ки шавҳарам кати мо мехӯрем, дадам намехӯра тезӣ. ина бинед чӣ хел хушрӯ омад. насиб боша зимистонда роҳат када мехӯрем. баъд мехоҳам шумо дар қаламфура нишон диҳам. дӯстони азиз, ина ана 1-2 рӯз гузашт идам тайёр кардагимонам. ира бинед намакош овшида, овшикоида истай, ови худаш ана кам овшикоида истай, беҳад нағз меиста. ҳамин вақте ки ҳуй мекунӣ мехӯрӣ, қарапас мекуна, беҳад чизи нағз. бонувони азиз, занҳои меҳрубон, марҳамат, бе ов маҳкам кунен, беҳад чизи нағзай, хушрӯ меиста. ина дӯстони азиз, банкора маҳкам кардем. асарчи ана беҳад тезаки хушрӯ омада. ине ки кам кардам, барои санҷиш буд, ин якум бурай кардам. ана ҳамихе хушрӯ омад, беҳад бамазза. ако мо тезака нағз мебинем, шавҳарам хати дадам хӯрда натонист. ина ману шавҳарам да ҳами банка басай. дайҷа боша мо узи омадем, қати ганҷинаҷон, узи платни ва узи кардем. ростӣ беҳад зиқ шидам. ман фикр мекардам ҳомиладорум, ана тактикоз будам, ҳозирам ҳама хелам ва узи кардам, гуфтан ҳомиладор нестӣ, киста дорӣ. беҳад зиқ шидам барои саломатӣ. ҳоли насиб кардаги боша 24 запис дорум женский консультатсияда ва ба мегум шумода чӣ меган.